Multikulturnost je del podobe sveta, ki se kaže tudi preko notnih zapisov tradicionalne glasbe. Na Bledu je potekal festival, ki sliši na ime Okarina. Bled in zagotovo še 26 let predstavlja enega izmed najbolj obiskanih festivalov v Sloveniji. Glasbeniki na festivalu svojo glasbo skrbijo za predajanje sporočila o pomembnosti sprejemanja drugačnih kultur. V 2 tednih se je predstavilo kar 15 različnih izvajalcev. Čudovito pester je svet, katerega lahko spoznavamo skozi glasbo kot eno obliko, ki nam je vsem domača in poznana. Se na koncu koncev so vsi ti zvoki, naj bo vseeno, odkot prihajajo, iz Afrike, Azije ali pa odkoderkoli, pač so nekako nostalgični in so nam vsem nekako poznani in jih sprejemamo lahko. Koncerti so potekali tako na Velikem odru na jezerski promenadi ob Blejskem jezeru, kot v bolj intimnem vzdušju Blejskega gradu. Festival je otvorila skupina iz dežele Nila z imenom Egyptian Project, ki združuje glasbo ter minimalistične elektronske zvoke. Idejni vodja skupine je francoski glasbenik Jérôme Ettinger, ki že 20 let sodeluje z egipčanskimi glasbeniki in tudi sam igra tradicionalni inštrument argul. So the idea of this project is to show with the modern trip-hop, hip-hop, techno music how the traditional instrument from Egypt can be mixed, can be together. We need to show what they play, what they sing, because now there is some modern music, but the modern music kill the traditional, the roots music. V sodobnem svetu je dobrodošlo združevanje tradicionalnosti z modernostjo. V okviru svoje evropske koncertne turneje je obiskovalce festivala s svojim nastopom naenkrat počastilo kar 70 odličnih glasbenikov, starih od 16 do 30 let iz Mladinskega simfoničnega orkestra iz Strasbourga. Repertoar orkestra obsega vsa stilna obdobja, vključno s sodobno glasbeno ustvarjalnostjo, in prav s tem orkester daje piko na i festivalu Okarina. Glasba in ples sta pomemben del romske kulture. Prav to je dokazala skupina Romengo z Moniko Lakatos iz Madžarske. Poleg obstoječih romskih ljudskih pesmi so izvajali tudi svojo lastno tradicionalno obarvano glasbo, ki je obiskovalce spodbudila tudi k petju in plesu. Makes me wanna dance. I guess it gives me energy, it gets me going, it makes me feel good. It's so emotional and you can dance and the melodies are so from the heart of the people. Godalni trio The Kuri Project nas je popeljal na pravo glasbeno popotovanje. 3 bratje, ki prihajajo iz Amana v Jordaniji, so izjemni palestinski glasbeniki, ki živijo in ustvarjajo v Parizu. Njihova glasba povezuje različne kulturne tradicije Bližnjega vzhoda in Sredozemlja. Vse skupaj pa združujejo z džezom, flamenkom, romsko, keltsko in indijsko glasbo. Njihova glasba je prava mešanica različnih glasbenih kultur. Izogibajo se v ukvirjanju glasbe v predalčke, s katerimi se danes vse prevečkrat omejujemo. We come from a country that is a bit diverse
And we live in a country that has more than 200 nationalities. We live in a time where all the world is connected, and I think you have to talk to everybody in his language. And the food we eat is a mixture of everything. So why not the music also? So that's why. Njihova glasba je posebna tudi zaradi inštrumentov, s katerimi jo ustvarjajo. I play the kanun, which is the Middle Eastern zither. You have the zither in Slovenia, in Slovenia. It's the same family. However, it comes from the Middle East. It's played on all the Arabic countries, in Turkey, in Greece, and in Armenia. And I just had to add something. The way that I play my instrument is completely new. I mean, I can say that because I developed many techniques, how to play the instrument. So that's as for kanun. And the other instrument was oud, which is the Arabic lute. Otherwise, we have the monster on the percussions in Orso Tolongo. He's a Cuban actually. So as well, even the percussion alone is already a mix with many instruments. So. V idiličnem okolju Blejskega gradu so potekali mnogi koncerti. Prvi je bil koncert francoske skupine Cervantes. Cervantes predstavlja protestno liriko, ki obstaja že iz časa trubadurskih pesmi. S člani skupine smo se pogovarjali o njihovi glasbi in besedilih. And most of these poets wrote from the 10th until the 14th century. Ni su trahis ni enganas, que partis mensuj amor. Gleda ljudi skozi mačje oči, je že mogoče spoznati. Sledil je koncert edine slovenske izvajalke na festivalu. Svetlana Makarovič, dama, ki družbeno angažirano vedno znova posega v slovenski prostor s svojimi avtorskimi projekti, vsestranska umetnica, pesnica, mladinska pisateljica, igralka, ilustratorka in šansonjerka. Ima eno izmed najobsežnejših bibliografij med Slovenci. Ta ve, da so mojstri laži. Z njo smo se pogovarjali pred koncertom, kjer je nastopila skupaj s svojimi prijatelji. Vsak dan je podarjen, kot je v mojih šansonskih tekstih, da vsak dan je podarjen, če ga ne utrgaš kot rožo, je za zmeraj izgubljen. In to je tudi v mojem šansonu Juliana, ki ga bom tudi danes pela. Poudarek pa je na, pravzaprav je vedno bolj se ta koncert spreminja v satirični kabaret, tako da vmes imam nekaj zelo satiričnih izjav. Vmes pa je trenutek, ko pa govorim o tem, da živimo med kladivom in nakovalom in da je treba verjeti, da mogoče čez mnogo let ali pa čez mnogo generacij bo čas dozoril, da bodo 3 besede enakost, bratstvo, svoboda vendarle uresničene. Mogoče nekoč. Vi ste mladi, vi morate verjeti. To ali pa jaz verjamem ali ne, na to vam pa rajši ne odgovorim. Hvala lepa, pa ne bi prosto. Enakost, bratstvo, svoboda. V uresničitev teh vrednot vsaj poskuša verjeti. Prav tako pa vanje poskušajo verjeti njeni prijatelji, s katerimi izredno rada nastopa. Vsi skupaj vedno znova komaj čakajo na nove šansonske večere. Če sodelujemo v enem umetniškem projektu, se nujno moramo med sabo vzljubiti. Mi smo se vzljubili in smo, kadar delamo skupaj, se imamo strašno radi. Zato se pa skozi zafrkavamo, pa norčujemo, pa skozi smo dobre volje, če je še tako naporno.
Agata je vstala, se v polje ravnala, žito zrelo, žito. Na zadnji julijski večer smo lahko uživali ob zvokih dveh koncertov. Mladinska godba Napihala iz mesta Offingen iz Nemčije, ki se pri svojem glasbenem ustvarjanju osredotoča predvsem na izvajanje simfonične glasbe Napihala, zavezana pa je tako tradicionalni kot tudi sodobni glasbi Napihala in prav lepo povezuje oba obdobja. V Viteški dvorani na Blejskem gradu je nastopila skupina Javier Pahsario Trio. Temperamentni Španci so navdušili z energičnim nastopom in to energijo razširili tudi med poslušalce. Kot je povedal vodja skupine, je zanje na odru izredno pomembna interakcija med ljudmi in povezanost z občinstvom. Njihova glasba združuje tradicionalno špansko glasbo, flamenko, ljudsko glasbo in prvine džeza. Basically, it's the music from the three cultures: Jewish, Christians, and Moors. No, this is in Spain. This is the basic information for the Spanish culture. I think the mainly influence are these three influence. In the concert, we play Sephardic song. It is very beautiful melodies, traditional melodies from the Jewish. And we play with rhythm, Spanish rhythm, but big influence from Africa, from Maghreb and Moorish culture. There are 7 centuries the Moors, the Arabic people in Spain, and is a very important influence. And flamenco and Christian, more Western influence that we combine for making this music. Glasba res ne pozna meja. Glasba združuje. Z njo vsi govorimo enak jezik in to je dovolj za medsebojno razumevanje in sprejemanje. For me, I think the music is very important for the music don't speak language. We play music and this is enough for the mutual understanding all the people over the world. Oder Okarine je prevzela tudi energična skupina iz Švedske Way Up North, ki je na Blejski promenadi poskrbela za sproščeno vzdušje ob švedski glasbi na svojstven način. Nore umači iz Južne Koreje so spektakularnim prikazom virtuoznega bobnanja, izpopolnjenim plesom v kostumih, skupinskim vokalnim petjem in radoživim udarjanjem po gongu poskrbeli za uprizoritev kar ruralnega obreda, tistega, ki izvira iz šamanizma in animizma. Ameriška pevka Toni Green, diva, ki s svojo energijo, glasom in stasom spominja na legendarno Tino Turner. In francoska skupina Melted Milk sta nam pripravila nepozaben koncert. Na Blejski promenadi se je plesalo in pelo. Vsi prisotni so bili navdušeni, koliko energije so nastopajoči vložili v svoj nastop. Pevka Toni Green je bila po koncertu navdušena nad blejskim občinstvom. I love the audience, so full of life and so happy and they were just ready to receive a party time. This was the most fabulous. This is my first time being here. I think our first time. And this was fabulous. I didn't know if they really liked us, but they are so fabulous. They seem to just have so much fun. I want to come back.
Tony Green pravi, da je zagotovo ena izmed prednosti njihovega skupnega sodelovanja s skupino Melted Milk to, da je ona ženska, ki rada ukazuje. I'm bossy. As you can well see, and they listen, because I would spank them. I would take out my belt, and so they listen. They're great guys, and they're also talented. So it's really such a great collaboration with me being the woman and them being the men. We really get along really well. Iz Amerike in Francije smo odpotovali v Alžirijo. Zasedba Džamvi je poskrbela za večer Obgnava Fusion, ki vključuje rock, metal, reggae, alžirski čabi in arabsko andaluzijsko tradicijo, kot tudi Gnava trance. Vesuvio sestavljajo 4 divje italijanske dame in 6-članski zbor, ki je poskrbel za harmoničen večer in ritem za ples. S tamburicami so poskrbeli za divjo ulično zabavo. Festival Okarina se je zaključil s predstavo zasedbe Baba Zula, ki je spominjala na obrede, ki so nastali v Istanbulu in so mešanica več umetnostnih zvrsti. S kombinacijo orientalskih glasbil, kot so darabuka, električni saz in žlice, ustvarjajo samo svoj zvok, ki ga imenujemo istanbulska psihadeličnost. Zavod za kulturo Bled je zadovoljen z izvedbo 26. festivala. Zagotovo smo še bolj izboljšali kvaliteto za poslušalce, saj nam je to vsekakor prvotni namen. Torej, da poslušalci, ki se namenijo obiskati koncerte Okarine, v teh lahko uživajo brezmoten. Tako da mislim, da je to tudi ena izmed smernic za prihodnje leto. Vsekakor smo si postavili zelo visoke standarde, ki jih bomo drugo leto vsekakor lovili, pa z veseljem tudi presegli. Festival Okarina Bled je poskrbel za raznoliko glasbeno dogajanje, ki je ponovno pripeljalo skupaj ljubitelje kulture in svetovljanske glasbe. Ne zamudite vsakoletnega festivala in se povežite s svetom.